Ak'inyeshyamba kashobotse, abafana babo muhaguruke mujye kubatwaza ibikapu n'udufuka, ndabona imibare yabyaye ibihekane, ubanza bya bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kubakuramo akazi. Ni muri teritwari ya Rubero mu gace ka Kipesa, Masereka, Bibatama n'ahandi ho muri iyi teritwari. Amakuru ahari ni uko inyeshyamba za M23 zazindutse zizinga ibirago, zikaba zamaze kwerekeza mu bice bisa nk'aho byerekeza muri Kanyabayonga. Ubwo rero umunezero ni wose mu baturage bo muri Rubero, hano mu bice bya Kipesa, Masereka, Bibatama n'ahandi hakikije ahangaha nk'uko murimo murabireba. Ahubwo ahakurikiyeho mwitegure ko umujyi wa Bukavu na Goma ari izi nyeshyamba zisigaye kuzinga ibirago. Mwihute mujye kubatwaza ntimukererwe. Basoda vale vameltoka huko kosa vamedie njo vale vana beba vetu donge vingwangwa njo vale niko hapa kuma 3 kilometre njo kwenye niko na babani njo vale ni vamingi ni vamingi nevanene kombeno vakaya Chitsombero abasuda vamolwe Chipese vavo vamandagala ho valikasima vamatraverse omotere vanahekire avoshi vamalolya Chitsombero vavo ne vanene kutsivu umushururu woyo umushururu woyo kabisa. Ndine aye abolechero kwa yishali oyini mubiri wakalire kulengana ndi mibiri mbeno velo memwenye vyo vinyatora vavo yama vyenga hekage alenga vamahwayo hautulika kasima kako nilikuheringa 3 kilometre kwavetwa kwenda teria hivi muiwe kasima sawa njoo kule kwenye walikuwaka, njoo kule rahi kushakuwa mimea kabisa, njoo kule nimefika hayo masomo donge ni hatari shakuwa chisu chicha mingi nimefika hiyo niko na kuangalia kwenye walikuwaka kabisa, nimefika hayo kabisa njoo huko kwenye walikuwaka kabisa, njoo huko kushakuwa mimoyani vya mingi, nimefika hayo kabisa na mie nimefika hayo kabisa kwenye walikuwaka, njoo kuilambola kwenye walikuwaka, njoo huko kabisa njoo huko kabisa nimefika hayo alikuwa kabisa na washa kuwa huko kabisa washaenda mametre basha die
Mala metre bashadie. Wewe walikuwa kanjo kule. M23 njoo kule basi shadie. Njoo kule kabisa shadie. Enda. Njoo kule kabisa na bashadie. Fanya lokasha olalu. Chakula bashadie kwenye walikuwa najenga. Kule. Kule kabisa Kwa walikuwa njoo kule. Ndio kwenye kule. Ndio kwenye kulikuwa M23. Ndio kwenye walikuwa. Kule. Ndio kwenye Wanyarwanda walikuwa basi. Bashadie. Langiriji mako vile. Ashaenda kabisa. Ai. Alikuwa anabashia kuwa huku kabisa. Ai. Wasa ndio golime kwa sana. Unaisha hapo kwa mwenye kwa. Tunali. M23 ishaenda. M23 ishadia wewe Batramu huku Kipese huku. Wala ke mlongawe ni bwe. Mama WhatsApp. Ne mukumbe. Ebe bitu mama WhatsApp bale mali wendile. Babiri shaba timya kambi kabo. Ile ni dushe pana. Ninja zunguruka. Arona ya chuna. Arujini chuna. Eyo yabire mire Mungu. Iwele kalira kaba kwa bomurutu. Na bomba shanga tokomundu. Kandi yalu yatakatisha kaboro. Abarekoma. Yabire shobashe. Ababa saje. Ndazunguruka huku chini. Socarro. Vidi Cairillo.
ngaha mureba ni muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru, aho inyeshyamba za M23 abaturage baho babyutse bagasanga zazinze ibirago zirutse zagiye. Ariko ntabwo ariho honyine gusa, ndaje ndakubwira na muri Mweso na Mpeti naho nuko bahambiriye bazinze twagushye birukanse bagiye. Iyi nkuru ikomeza ivuga yuko ngo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abaturage bo mu gace ka Kipesa muri teritwari ya Rubero babyutse kuri wa kabiri tariki ya 24 Werurwe bishimye cyane. Ngo ibi byatewe nuko basanze abarwanyi ba M23 bamaze kuva mu birindiro byabo muri aka gace. Umuturage umwe yagize ati ntituzi aho bagiye, ibirindiro byabo biragaragara ko ari ubusa muri iki gitondo. Abaturage turishimye cyane kubona izo nkozi z'ibibi zatuviriye mu gace kacu. Ngira ngo mwabonye ko kuri video abana b'abasore, urubyiruko, utwana duto tw'imyaka ingahe bose barimo baraserebura yuko izo nyeshyamba n'izo nkoramabi zose zahambiriye utwagushye zikaba zahambiriye zagiye. Ntabwo ari aho gusa kandi biranavugwa ko muri iki gitondo cyo kuri 24 muri hagaragaye igikorwa cyo kwimura abarwanyi ba M23 na RDF mu gace ka Mpeti, aho amakuru aturuka mu baturage bahatuye avuga ko aba barwanyi bari basanzwe bari ku murongo wa pinga, bagaragaye bitwaje ibikoresho byabo bya gisirikare birimo amasasu n'ibindi, banyura ku muhanda wa Karembe Kashuga Mweso berekeza muri teritwari ya Masisi. Barimo barakora nk'isabune. Ubanza bya bihano by'Abanyamerika bidatangiye kubakoramo akazi, baraje babahindemo ubudehe. Mu gihe tukiri kuri iyo nkuru, reka mpite ngaruka kandi ku yindi. Utiho byifashe bite rero? Ni ku muhanda munini wa RN5 route nationale 50 ujya Bukavu, uduce twa Biriba, Kasambura, Kabunambo ndetse n'ikiraro cya Sange. Ubu turi mu maboko ya FARDC na Wazalendo mu buryo bwuzuye. Amakuru agezweho aragaragaza ko intsinzi iri kugenda ibihamye kandi ikomeza kwaguka, aho ingabo zikomeje gusatira imbere nta gusubira inyuma. Mu masaha make mwe mwiteguye kumva zirimo zirakomanga mu mujyi wa Kamanyola. Hapa manyumba hizo za raia wako kwa tunaonesha wenzetu kama Biriba hapa watu wanaweza kuya, nyumba zote hizo waliziacha, milango hizo zinafungwa. Raia wako hapa ni Wazalendo, Wazalendo finale huyo nyoka kubwa anakonda. Tuko tunafanya kazi kama kawaida, sio ndio? Tunamiliki kabisa mji. Unaona, tunapenda tukushuhudia kuonesha ulimwengu kuku ziko hapa. Wanasema tu Wazalendo tunakula mali ya raia, mali ziko hapa, mbuzi ziko humu, nguruwe ziko humu. Sisi ndio tuko mpatrouille de reconnaissance hapa Biriba, Kabunambo, tunazunguruka tuko tunaonesha raia. Mvuye kuri iyo nkuru kandi ndagaruka ku yindi nkuru nziza cyane. Ni muri teritwari ya Warikare, aho inyeshyamba za M23 zari zateguye igitero cyari cyateguwe na M23 cyaje kuburizwamo na FARDC. Ni kuri wa mbere tariki ya 23 aho ingabo za leta ya Kongo zifatanyije na Wazalendo baburijemo igerageza ry'abarwanyi ba M23 bashakaga kugota no gutungura agace ka Mungazi muri teritwari ya Warikare. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'ibanze avuga ko abo barwanyi banyuze ku murongo w'umugezi wa Usuka, baca mu ishyamba bagamije kuzenguruka ibirindiro bya FARDC no kugaba igitero gitunguranye muri Mungazi iherereye nko mu gace ka Rubereki. Aka gace kakaba gasanze kagenzurwa n'ingabo za leta, ariko urugendo rwabo rwaje kutabahira kuko rwahagaritswe n'irondo rya FARDC rihuriweho na Wazalendo. Maze niki cyabaye rero? Mu ishyamba rihakikije ibyo byakurikiwe n'imirwano ikomeye, induru zitangira kuvuga z'amasasu yateye abaturage ubwoba bari hafi aho. Kwera ubwirinzi bukomeye bwa FARDC, ingabo za leta zashoboye gusubiza inyuma abo barwanyi babasubiza aho bari basanzwe bari ku ruhande rwa Kibati. Kuri uyu wa kabiri bikavugwa yuko ituza ryongeye kugaruka Imungazi no mu nkengero zaho. Ibikorwa bisanze birakomeje. FARDC na Wazalendo bakomeje kugenzura aka gace, nubwo inyeshyamba za M23 utakwizera ko zashizwe. N'ubundi nibagaruka cyangwa nibongeye bagashaka kugaruka, bazongere baze babahe bibakwiriye, babapfunyikire
ubundi babahereza babakorera ati ngaho nimutahe, ni urupfu n'urupfu n'undi nicyo kiba kibagenza. Andi makuru ariko ahabanye cyane n'ayo ngayo bitavuga kimwe, ni amakuru yo ateye ubwoba kandi asaba FARDC kukanura cyane no kuba maso, bamenyesha abakongomani bose n'amahanga yose ko nubwo hari amasezerano ari gushyirwa mu bikorwa yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Kongo n'u Rwanda, hari ibikorwa biteye impungenge bikomeje kugaragara ku butaka. Amakuru dufite aragaragaza ko abarwanyi ba M23 bari mu duce twa Ruwinja, Burunyi, Kaziba, Nyangezi bari kwitwara nk'abari gusubira inyuma, ariko mu by'ukuri amashusho yerekana ko bari kwiyongera no kongera imbaraga mu gihe cya nijoro mu bice bya Kamanyora no mu kibaya cya Rusizi bitegura imirwano mishya. Turaburira cyane cyane Wazalendo na FARDC n'izindi nzego z'umutekano bireba kuba maso cyane ku rugamba, kuko umwanzi yahinduye uburyo akoramo. Ubu arimo aragenda nijoro nta modoka akoresha mu rwego rwo kwitegura ibitero bishya, bisobanuye ngo barimo barakoresha amaguru. Ubwo rero urumva niba muri teritwari hano muri Kivu y'Amajyepfo, Burunyi, Kaziba, Nyangezi, Ruwinja, hari ubwo ni muri teritwari, ni muri Warungu, ni muri Karehe, ni muri Kabare. Ndumva teritwari ya hano muri Warungu, Ruwinja, ni muri Ruwinja, muri Nyangezi na hehe, ni muri Warungu, ni muri Kabare, ni muri Karehe, ni hagati ya Kabare na Karehe. Nizi nyeshyamba za M23 zahinduye system yo kugenda nijoro, bagenda bamanuka biyongera ku bwinshi. Nibamanuke nzabahamagarira Padiri Wera cyangwa Karidinali Suko 25 aze agira icyo abambwirira, agira uko abagenza. Mvuye kuri iyo nkuru kandi hari amakuru yagiye hanze arimo aravuga yuko ngo umutwe wa Wazalendo ngo hamwe n'inyeshyamba ngo za FDLR ngo bishyize hamwe ngo mwihuriro, ngo bakaba batangira gukoresha amagambo akakaye ngo yibasira perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ngo mu byo batangaje bavuze ko ngo bagomba kumuca intege cyangwa kumunesha, ndetse ngo n'uwo bise umuvandimwe we mu bya politike Joseph Kabila. Aya magambo ngo yatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe agira icyo abitangazaho, yanga guceceka. None se Nduhungirehe kandi yababajwe n'iki? Ko nzi ko abo bagabo bandi nabo bafite gahunda n'uburyo basubiza kandi buryo buri diplomatique. Ubwo rero ntimuze kumbwira Wazalendo na FDLR kuki batashyizemo ingabo z'u Burundi se? FARDC se yagiye? Nge narababwiye ko muri Wazalendo habamo ibice bibiri, harimo Wazalendo y'ibifobagane, hakabamo na Wazalendo ya original. Even na FDLR yewe kugeza kuri uyu munota bigaragara yuko hari FDLR y'igicupuri yahimbwira aho ngaho iba mu itangazamakuru, ariko FDLR ya nyayo kugira ngo uzayivumbure uyibone aho yavuze cyangwa uyibone aho yakoreye, ngira ngo ni amahirwe make cyane.